Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, sam preko Skype Savo Lazić, koji se ovog vikenda borio na noćnog kauta 2 protiv Mateo Horvata, gdje je pobedio odlukom sudija, tako Savo? Jeste, pobjeda odlukom sudija. Pozdrav Savo, i šta mu možda kažeš o tvojoj posljednjoj borbi? Pozdrav Zlatko, pozdrav tebi i gledalcima i slušateljima MMA Novosti. Pa ništa, eto, odradio sam svoju 5. profesionalnu borbu protiv Matea Horvata, mladog perspektivnog borca. Dobio sam sudijskom odlukom, imao sam 2 runde dominacije po 5 minuta, 5 minuta je trajala jedna runda. Eto, ukratko, to je to. Kao što si rekao, već imaš 5 profesionalnih borbi, 4 pobjede i 1 poraz. Da. Šta je sljedeće za tebe? Da li već imaš neku borbu zakazanu i kada možemo opet da se očekujemo u ringu ili kavezu? Pa za sad nemam ništa zakazano, ali trudit ću se da nađem borbu sebi, to jest moj menadžer Radoš Joksimović će se potruditi da nađe možda i u toku ljeta neku borbu što je prije moguće. Znači to da bude negdje krajem jula ili avgust ili nešto tako, ako ne onda od septembra tamo startujem, a do tada ću trenirati, popravljati svoje slabije strane, pošto ih ima dosta da se radi, tako da vjerojatno ću se baciti na ozbiljan rad tokom ljeta. U kojoj organizaciji bi ti želeo da se boriš u skorije vrijeme? Pa u skorije vrijeme volio bi se boriti u FFC i za sad to je jedina želja, da kažem, da je mogu tako nazvat. Volio bi naravno opet nastupiti na SBC, u zavisnosti naravno kako se dogovorimo i oko protivnika i oko primanja, pošto sad posle 5 profesionalnih mečeva naravno i financijski apetiti su mi porasli, ne mogu da radim i za novac koji sam do sad radio, tako da to je sve na mom menadžeru Radošu, on se dogovara oko toga, on je jako sposoban što se tiče tih stvari, tako da ja ne sumnjam da će se to isplatiti i da će on naći pravi zajednički jezik sa bilo kojom organizacijom. Savo, hvala ti na intervju i mi jedva čekamo da se vratiš u boravište. Hvala tebi Zlatko, pozdrav za sve gledatelje, bila mi je čast da popričamo. Čujemo se, ćao. Ćao.